Epuka kuwa na ikala na mtu mwenye anakutetaka kubatu saa huko. Epuka kukuwa na mtu mwenye anakusingiziaka maneno kubatu senye ya huko. Kisha anakuwa munafiki kwako, anakuonesha meno. Kumbi yenjo yuko nenda kutangaza, unaona ule anakuwa na sida, unaona ule mwizi, unaona ule analala mabwate mulevi, unaona ule mulozi. Kisha sana kuona ona sasa unagundua mtu wa vile kala naye na bunafiki. Ukishaona tu mtu anakwambia huyu anaenda nitangaza vya bongo jua niharibishie reputation, kala naye na bunafiki, usimwambiake siri yako usimwambiake byako, jua anaweza kukuua. Ukiona anaanza kusingizia ile maneno, uko mulozi, uko mbaraga, uko mwizi, uko msharati, unagonjwa sida, nini na nini, anapenda watu bakuchukie juu bamufurahie yeye. Sasa binakiaga geuka binakuwa hivi juu haiko yenjo anenda pimisha, haiko yenjo mwenye anakwaza biko na kufako mbaraga, haiko yenjo anakuwa kasa unaruka kulungo. Sasa yeye aliyua vile vyote maake naye anakuaga muvile vyote junjo sababu mnayekutananaka kwenye mtakutanana, njo maana binakuaka gisi viko.